Ev pire hewlêr û dihok pêk vegirê dide. Pira Gopal Çeme ya Serbinahiya Rovya li sala 2013 hatiye durustkirin, demê timamkirina wî 705 roj bû. Wesa biryar bû lê 27 2015 bihête timamkirin. Lê ev salek pêtîre demê timamkirina wî bi ser veçûye û ji ber krîza darayî kar lê hatiye rawistandin. Şofêr û welatiyên deverê dixwazin lez li vî projeyê bihêtekirin da ku bûyerên hatn û çûnê kêmtir bibin û rêya hewlêr dihok jî nêzîktir bibe. بە زۆری هاتوچونەکە زۆر ڕێسیوە لەسەر حتا ڕێیا مەسیفیش بە زۆری ڕێکە استراتیژیە و لە بۆ هاتوچونە منتەقا سۆرا و بادینە بە زۆری هاتوچونەکە زێدە زێدەیوە لەسەر بەس ئەو هەندە ڕێ وەختی لە چەمەی تێتە دەرێ لە بۆ هەتا چیتە نێزیک گۆپالە زێدە زێدە ئەو هەندە ڕێ نەخۆشە. وڵای ئێمە وەکو شوفێران ئێمە یعنی ڕێگایەکی هەندی برێ ناخۆشە داوا لە حکومەت دەکەین داوا لە سەرۆکی حکومەت دەکەین ئەو پرۆژەمە بۆ چاوکاتنیان باقەت حکایان بە تەواوی چاوکاتن چونکە بەڕاستی ئێمە یعنی شوفێران لەو ڕێگایە زۆر هیلاک بووینە خاص سیارەکان مۆدی نوێنە لەو جادەی هەموو یعنی هیچیان دەما هەموو لەبەرێک چوونە دەرێ. هەرچەندە وەزارەتا ئاڤادانکردنê demê projeyê zêdekir bû heta 27 2016 lê ev deme jî timan bû proje her wek xwe ew nehatiye çêkirin û lêjneya avedankirin li Perlemanê Kurdistanê çend pêşniyarek daye Serokayetiya Perlemanê bo timamkirina vî projeyê. پروژه ما دو پیشنهاد سرکیت و لجنه آوادانکردن پارلمان کردستانه که پشتی و سردوانه در راپورت دینه سرکاتی پارلمان پیشنهاد کن که سایه دکبیت تمام کردن یک سایه یه وجستری و هر رخیکش 2 کیلومتر بین تبلیغ کردن اما پاره که زور پینوید راست قیرانه ولی پاره که زور پینوید خاله کدی از بجم عندك پروژه زیاده گرینگه ته هک پروژه صد هات بنا واسطاندن هک 10 صد بین جاره کدی که شول کردن و اکلو اف پروژه بید اولویت دنا پروژه زیاده گرنگ اکلوا پروژه زیاده گرنگه. Bihayê 40 milyar dînar bo vî projeyê stratêjî hatiye mezaxtin û dirêjaya pirê jî 928 metre û heta niha bi tinê li seda 65 hatiye timamkirin. Ev e li demekî daye çendîn projeyên dî li sunûrê qeza berdereş kar lê hatiye rawistandin. Tayyip Goran, NRT, Gundê Çeme, Serbinahiya Rovya.